Kedam dang theripu ni phai thom ke rai siar ni Guwahati rong supi Saru Sajai Athletics Complex along Ingdeng Pli Kebrapli All Assam Junior Athletic Championship kepadopon hut Karbi Anglong District pen bangkre pliatum kapre kan nong e chepalong dunsi Karbi Anglong aphan nong me wan pilo bang soput ha kedam tang jang mini phai player ni Karbi lameda maya hin pen karchu asai dengpon Kedam tang jang mini phai player ni kang thilang son along kepadopon bangso karchu amai long KLA hin pensi chepahem phupon lo bangso karchu ponahut Karbi Anglong Athletics Academy pen kadukave bang krip hiatuma phan aman kido poho pen karchu padopon la bangso karchu pon la ke ongdung atum gold medal silver medal pen bronze medal kachapalong dun pen Karbi Anglong mate Karbi khaya phan isi nongmi kiwan padopon lo Nodhek jong Karbi Anglong pen sitame labangso Assam State labangso Athletic Junior long penangan abang ko bang pitum Port Athletic katum nong iki bandu alang itum gold medal pen cenglo bronze medal silver medal pen cenglo la pen alang itum han non Karbi lamera me aro la pen ladak Karbi Anglong Athletics ke hai pitum pen selang itum han isi man peng mate nong ipaji polo pan kasu mai sampai da kang kilang su alang su nong ki pini labangso ade meg deng polo se alang itum la this year polo la pu alang li gold medalist lo la sinang li sini nang li experience ko solo la sampai aku pikir lang lagi long dun ke? Asli betul tak? Oh. Okay. Oh. Oh. কি পাইছা তুমি? মই এবাৰ 100 মিটাৰ গ'ল পাইছে হয় আৰু ৰিলেট ব্ৰঞ্জ পাইছে হয় হয় আৰু ইনভলভ কৰি এবাৰ মই এভাৰেজত গ'ল্ড মেডেল আনিছোঁ হয় আমি 43টো আনিছোঁ এবাৰো আনিছোঁ হয় হয় Karbi Anglong arada Panjasimet Athletics along nongmi nangkiwan picheng abang pi pokhilang tipi alang lipen joksi pinili tumalong rialong lapusona nong e kiwan long lapen nongmi sitame chelong pon lapusi KLA kongchun bang joysing tong pi pen ninje pon Pokila ITP hello kasi pokila ITP bang kecengsi Karbi lamera mai hente lum alate na to success apha hala puho kelo apa keteba apa kethe apa Allah lasi lang lipan inilah semua tumhan Athletics Academy tumhan Karbi Anglong tumhan apa sukses kawan medalist kawan apa sih lang lipan cepat dibuat nah kasih aku Kupai kami ini tolong Master Games Indian Mas Bang sokar chomai long kachetong dun aluhi sarpoman pen abarim kasa chunbang anparta Assam veteran athletes chunbang dhansing rongpi Karbi lameda mai kong chunbang joysing tobia tumpen chetong dun karcho mai mesen pen pachunpon News report Bikram Teron Karbi Anglong Live